malam mangken ki bisa mempertemukan kaula berbancinangan dalam situng majelis pengajian rutin nikah. Termoga majelis nikah itu yakin majelis istiqamah, amin. Termoga insyaallah napa saya yaci mulai awal ngantos akhir jadi yakin ilmu si manfaat dan barakah, amin. Para hadirin saya sangat badan kul muljaki malam makin asaja jika dinto niat penutupan sementara nomor 2 aniat yang jika dinto rok norok amul jaki ahormat dekah bulan Recep. Mentermoga bulan Recep makin bulan Recep sebarakah, bulan Sya'ban sebarakah, dan insyaallah pemasuk ada ke bulan Ramadan dalam keadaan selangkong saya, amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala kuntu ataitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala awa ghaira dhalik qultu huwa dhaka ya Rasulullah qala fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud rawahu Muslim. Kuntu ana sapa ingsun ana iku ataitu teka sapa ingsun abitu kuntu abitu nginep sapa ingsun sungi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi situng bekto dabune Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami engko asanding wi Kanjeng Nabi semalam artenan meringi Kanjeng Nabi sampai semalam anginep ben Kanjeng Nabi fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi maka engko ngebaaki wudu ni ke tempat wudu mon wudu ni ke perbuatan wudu mon wudu aing sekebai au wudu pada tempat aing sekebai wudu ni ke nyamana wudu mereka ning Jakarta sesaben rameh wadu engke waduk ki wudu ni ke maksudnya tempat banjir aing ngebaaki tempat waduk ni ke tempat aing wudu maksudnya tempat aing si kebai wudu wa hajatihi ban engkau datang ke Kanjeng Nabi ngebe apa keperluan Kanjeng Nabi faqala li maka Kanjeng Nabi matabar ka engkau Gusti Kanjeng Nabi matabar deka Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab adapun Kanjeng Nabi salni sal minta kakeh ni ka engkau Kanjeng Nabi matabar soro mentah ke Kanjeng Nabi deka sahabat Rabi'ah saya matabar salni mentah ke kedengko Kanjeng Nabi tak ada bu cak minta dengko minta dak Gusti Allah syirik mun minta ka engko enten oleh minta ilmu na Gusti Allah kayak minta ilmu lebat ulama nyon sehat ke Gusti Allah karena sabri sehat Gusti Allah minta obat ke dokter lekan nyaman wis lah tau saya minta ke dokter langsung minta ke Gusti Allah sakarep cereng sabri sehat ya Gusti Allah sabri ilmu ya Gusti Allah sabri rezeki ke Gusti Allah Kanjeng Nabi matabar salni minta ke kedengko apa syirik sahabat minta ke Kanjeng Nabi enten Pak sing baca Kanjeng Nabi saya minta akin ke Gusti Allah salni minta ke kangko maka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ajawab as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah kaula nyoon situng permintaan engki paneka kaula nyoon tero dadi kancana panjenengan ing swarga Allahu akbar tero dadi kancana Gusti Kanjeng Nabi dalam swarga pacar sahabat saya patabar Pak cek saking aku lebih sampean saya patabar cek Kanjeng Nabi
Beli be matabar minta apa kakek cong? Pese yai. Setak ngatak yai, se putak cetak yai. Berhubung sahabat saya tanya ki, minta apa kakek dangko? As'aluka murafaqataka fil jannah. Kau lenyoon abereng ben asanting ka dalam suar kene kenang para nabi pak, bene kenang gulibi sambian ada potongan. Kenan reng tadi itu sah, ane ke suarga mun tak arep ngarep syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Qala maka Kanjeng Nabi adabu dekat Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Awa ghaira dzalik, apa benda lain najri wahai Rabi'ah bin Ka'ab? Huwa dzaka ya Rasulullah. Kaula tak andi pangatero selain ya Rasulullah. Kaula tak andi pangatero, tak andi cita-cita kecuali kaula tero asan tinggal panjenengan ke swarga. Dari jawab Kanjeng Nabi. Oh, apa can kok Rabi'ah? Beres. Ten Pak. Apa can kok engkau sinangkung swargana kakeh? Tau sa ibadah, tau sa salat, tau sa pasah, tau sa perang bacaan kok engkau sinangkung swargana kakeh. Enten. Esoon ngak nikah di Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, maka Gusti Kanjeng Nabi adabu, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Mon kakek terojiyah, a'inni tolongin engkau ala nafsika untuk membantu pengeterokna kakeh bi kathratis sujud kelaban banyak asujud dekat Gusti Allah. Asujud eka dinto debu Imam Nawawi asujud yakni ai fis shalah, yakni as-sujud as-shalah. Sujud saya maksud asujud as-salat ngelakonin perintahna Gusti Allah. Dari hadis nikah, orang nikah mun tak pernah sujud ke Gusti Allah Pak, melarat si masuk surga. Bon kuaku swarga kenangan seterindah sampean adik kenangan ning atas dunia nikah. Foto bersama Bromo, wah kenangan. Foto bersama air terjun, foto bersama yata sekwadi. Kenangan terindah kuaku kenangan sepaling terindah swarga ketika panjenengan mengenang saat-saat kul panjenengan asujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kak dinto asujud dek selain Gusti Allah haram hukumah. Tak oleh asujud kecuali asujud dekat Gusti Allah. Cek saking ngebeda orang lain, orang bisa sujud pada orang ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartun nisaa an tasjuda li zaujiha." Mun saumpamana engkau bisa nyoro orang pada orang yang bisa sujud, keng tak oleh sujud pada orang ah. Maka niscaya engkau bakal nyoro orang bini asujud ke orang laki. Dek laki nah, surah sujud. Mun saumpamana orang oleh asujud pada orang ah, keng tak oleh asujud kecuali asujud dekat Gusti Allah. Sujud ni ke paling penting di dalam solat. Sujud nikah adalah keadaan sepaling kecintain tuning Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Aqrabu ma yakunu, paling semak-semakan jarak antara seorang hamba min rabbihi dari pangeran wa huwa sajidun. Ketika posisi asujud dekat Gusti Allah, maka nikah adalah keadaan sepaling semak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang mun tak sujud tak pernah semak ke Gusti Allah. Terus semak ke Gusti Allah, ndak pasarian, toking tak sujud percuma. Apa Senin Kamis king tak sujud. Orang ini kepak mula tak salat, tak kira pasah. Jering saya salat saya tak lapar, tak kuat, tak boleh apa saya lapar. Apa jeng saya tak usah lapar, saya oleh nginom, saya oleh ambu, tak apa jeng melolo. Ki beda ambu nak ki neng lima bekto. Ani kalau tak kuat apa boleh surah pasal lah saja tak kuat boleh. Nikah asujud nikah paling penting karena keadaan sepaling semak dekat Gusti Allah yang kita nikah asujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Ni tempat yang kui sujud di sampean. Merkena sunnah ngale dalam solat sunnah. Sambian mon solat qabliyatal isya pengkir lauk matalan.
Ngale deki solat farduna barisan pertama. Solat ba'diyatal isya ngale boleh. Solat witir ngale boleh. Ana patung situ ngetempat saya kebai asujud bi sambian ku aku nyakseen ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat saya kebai asujud ban panjenengan ane ke ku aku bekal teu sakseh saat kaulu panjenengan soon pertanggungan jawab dening Allah Subhanahu wa taala. Simahuhum fi wujuhim min atharis sujud. Tante-tantena orang para sahabat nikah. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dari wajah nikah nampak berseri-seri athar atau lapet daripada sujud. Mau tidak mau, orang mun ahli sujud ke Gusti Allah nikah pasti padeng muana. Orang si ahli tahajud tengah malam lain beda pak wajah pak. Tak genteng keng ahli sujud bersinar ke leban sujud. Masih genteng keng tatua sujud ke Gusti Allah. Sorem anenah umat Islam khusus nak kana de ngodeun anekah mengidolakan orang yang tak pernah sujud sama sekali ke Gusti Allah. Seperti idola orang yang tak pernah sujud sama sekali ke Gusti Allah, Pak. Agama tak pada ngekonen pangeran beda pangeran boleh selain Gusti Allah. Al-Quran tak pada, kiblat tak pada, nabi nala tak imanen nabi Gusti Kanjeng nabi lah ni keseteti idola dari orang makin padahal tak pernah sujud. Pas dari kamma kul manci dengan bisa seneng da orang-orang sa sujud mun kul manci dengan tahli apolong bi orang sa sujud apolong bi orang sa ahli sujud insyaallah maraki orang penikah ahli sujud juga ke Gusti Allah. Apolong bi orang-orang yang ahli rukuk. Gusti Allah juga merintah apolong bi orang yang ahli rukuk. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aqimus salah wa aqimus salat, tegakkanlah salat, wa atuz zakah, keluar zakat, warka'u ma'ar raki'in. Yang kita neka aruku warka'u aruku ma'ar rakiin beserta orang-orang syaruku dekat Gusti Allah. Ma'ar rakiin serah yang kita neka umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agabung bi orang si ahli aruku, agabung bi orang si ahli sujud, agabung bi orang si ahli ilmu, king agabung bi orang si tak pernah sujud, agabung bi orang si tak pernah aruku. Ayadan min syarri dzalik, naudzubillah min syarri dzalik. Maka kebetiraki orang penikah dunya apolong bi orang si tak sujud saya kebetiraki ke akhirat aku apolong bi orang si tak pernah sujud. Naudzubillah. Oleh karena kadin to aneka nasihat dari Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab termasuk surga sanding ibi Kanjeng Nabi tak gampang Pak. Saumpama ku lebih sambian masuk surga tak kira pada surga ku lebih sambian bi Bali Songo tak kira. Saumpama kaul mancinengan masuk swarga kaul leban mancinengan tak kira pada bi swarga para nabi tak kira. Keng mak pola ekeneng katrol olia pertolongan barokana solawat barokana sujud ke Gusti Allah pas bedah amal saya keterima dening Gusti Allah alhamdulillah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu ayul a'mal afdal, amal napa paling utama ya Rasulullah? Qala maka Kanjeng Nabi adabu as-salatu ala waqtiha, salat tepat ke waktu. Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga ditanyaki ayul a'mal afdal, amal napa paling afdal wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas? Qala maka Sayyidina Abdullah bin Abbas ajawab persis pada bi jawaban Kanjeng Nabi afdalul a'mal engki beneka as-salatu ala waqtiha, salat tepat ke waktuna. Salat tepat ke waktuna. Lain bi Sayyidina lain ben napanya mana Kanjeng Nabi tanyaki Sayyidina Abdullah bin Abbas tanyaki Sayyidina Ali juga ditanyaki. Sayyidina Ali juga ditanyaki ayyul a'mal afdal. Sayyidina Ali tanyaki amal napa paling afdal wahai Sayyidina Ali?
Sayyidina Ali juga natanya, kakek mari atanya ke siapa? Atanya dia ke Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Dari jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas, afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha. Salat tepat ke waktu. Lau sa'alu ahlul ilmi, lau sa'alul ulama wal fuqaha la ajabu mithlah jawabi Abdullah ibn Abbas. Dabun Sayyidina Ali, mun saumpamana kakek atanya ulama sebadan ulama, maka jawabnya pasti pada bareng jawabnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Paling utama amal ya jeriya salat tepat waktu. Lau sa'alu ahlul ilmi al ulama wal fuqaha la ajaba jawab Abdullah bin Abbas, maka niscaya mereka akan menjawab sebagaimana jawaban daripada Abdullah bin Abbas. Cuma menurut engkau dabun Sayyidina Ali, amal sepaling afdol yijri amal seetrema bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amal seetrema dine Gusti Allah. Mun saumpamana amal kake sesekuni setong tasbih be etrema bi Gusti Allah. Situng rokaat etrema, situng solat etrema, maka juriya paling utama amal tenebang amal selain. Mun amal kake etrema, nikah menurut dabuna Sayyidina Ali. Wa ayyul a'mal wa ayyul ayyam afdal? Dinan sepaling mulja ni ketinan apa wahai Sayyidina Ali? Kakek tanya ke siapa? Tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dharma jawabna, afdalul ayyami yaumul jum'ah. Paling utama dina Jumat. Pada jawaban Sayyidina Ali, mun saumpamana kakek atanya deka ulama sebadan ulama ria atanya kakek kapi, maka niscaya jawabna pada bi jawaban Abdullah bin Abbas. Tapi menurut engkau dina sepaling mulja hijriya dina jiria ku lebih sampean tak maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tak ada hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, morning hari jiria tak maksiat dekat Gusti Allah. Kaul mancingan berarti masuk ning situng dina sepaling mulja benih dina Jumat to. Dina seneng dina peneka kaul mancingan tak maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Ayu syuhuri afdal, wahai Sayyidina Ali, bulan apa sepaling utama? Dari jawaban Abdullah bin Abbas, afdalu syuhur syahrul Ramadan. Paling utama na bulan Ramadan, bulan sebekal dia tengah nikah. Maka muljaki bulan Ramadan nikah, hormatin bulan Ramadan. Karena orang yang tak seporan yang bulan Ramadan melarat seseporan yang lainnya bulan Ramadan. Orang yang tak seporan yang bulan Ramadan melarat seporan yang luar bulan Ramadan. Karena Ramadan ni kan dilafat harokoh, maknanya ngober pak, ngober. Ramadan ni kan maknanya ngober. Ngober apa? Ngober dosa. Masuk dekat Syawal. Syawal ni kan dilafat syalah yashilu, maknanya ongke. Iman ongke, ibadah ongke, Al-Quran ongke. Karena mari latih sebulan kudu ongke. Laneng bulan Ramadan elate keng tak lem ongke tambah noron bulan saben tak ada boleh orang baca Quran, tak ada boleh orang darusan, ada boleh orang solat berjamaah, ada boleh orang solat witir. Dabuna Al-Habib almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini kayak kocak ubadus syahr, penyembah bulanan. Kalau nyempe ning bulan Ramadan meloloh keluar dari bulan Ramadan letak nyempe boleh tak pati kenceng ibadah ari berarti ubadu syahr, penyembah bulanan dia soman ibadah. Dabun Sayyidina Ali mun kaki atanya dan sekapin ulama persis jawabnya bi Abdullah bin Abbas apa paling utama bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan eteronaki Al-Quran. Dabun Sayyidina Ali bulan sepaling utama tak ada entek bulan Ramadan, tetap bulan Ramadan paling utama. Keng bulan seutama benih bulan Ramadan tu bulan apa? Bulan neng bulan jeria kul mancinengan mon bisa atau pada ke Allah Subhanahu wa taala. Nikah bitene kecerdasan ben ketangkasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bulan sepaling muljah bulan sebisa atopen dina sepaling muljah dina mun tak masih ada ke Gusti Allah. Amal sepaling muljah paling utama amal seetrema amal ibadah seetrema tining Allah Subhanahu wa taala. Karena dinto
Ni ka sahabat Pak sebenarnya ketemu Kanjeng Nabi terus apolong Kanjeng Nabi terus apolong bi Kanjeng Nabi tak sampai sabi Kanjeng Nabi percuma masuk surga ke ngapai sabi Kanjeng Nabi. Saking dari cinta ke Kanjeng Nabi tak terus masuk surga. Mun dalam surga jadi ada Kanjeng Nabi percuma. Karena saya kata roh masuk ke dalam surga, benih bidadari seratin, benih kakanan saya nyaman, benih enoman saya seger, benih pemandangan saya pernah. Saya kata roh engkau masuk ke surga karena di dalam surga jeriah bade Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi jannatin ma syagani min wasiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Engkau tak tertarik dekat kenikmatan surga, tak tertarik dekat cantik Nabi Dadari, tak tertarik dekat pemandangan seindah karena bade Kanjeng Nabi dalam surga engkau termasuk surga. Mun engkau masuk surga king tak ketemu bi Kanjeng Nabi percuma engkau masuk surga. Ini kan cinta wa. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab matur ke Kanjeng Nabi as'aluka murafaqataka fil jannah. Kaula nyoon dadi kanjeng panjenengan ya Rasulullah. A'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bi Kanjeng Nabi perintah mun kakek terus asan dengan kok sampai ke dalam surga. Pabanyak sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Cek sampai mengeramiaki solat. Cek mengeramiaki solat. Ngak sengak khusus bumbu. Pak, dengan Isra Mi'raj ni Kanjeng Nabi juga ketengal penduduk ahli neraka ni paling banyak orang bini. Hati-hati. Ammatu ahlil gabr, ammatu ahlin nar, an-nisa debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammatu ahlin nar paling banyak-banyakan penduduk umum mayoritas penduduk neraka ni orang bini. Apa? Orang bini tak pati banyak syukur, tak pati tawa syukur. 20 tahun apa long bisambian belanjain 20 tahun setahun tak belanja tak pas ngocak tak belanja sekali elang 20 tahun merkeneri saya marah aki likillati sabrihinna wa likillati syukrihinna tak pati sabar orang bini ini kebiasaan tak pati asyukurnya banyak orang bini neng bulan Recep ni kecukan pada Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ketinggal paling banyak mayoritas penduduk neraka orang bini mun solihah insyaallah ngajak orang laki kela untuk sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya ki kadang solat tebene belenjena mun mulai alako. Jumatan ka emmah. Solat di mah berjamaah napanten. Seneka wa ada yang bini saya solihah yakni saya pengaruh. Lain bisa bengkes. Saya tanya ki pesena lakon apa tak urus pokok sepenting pesen. Korang pesina motor mau antek belanjai mah cocok ngak burin aja mereka kan. Nah oleh karena itu ayo anak-anak belajar sujud, keluarga nikah sujud, belajar solat 5 waktu nak jaga engki. Nah nikah untuk lebih mengempang dekat kaula panjenengan. Engki baneka karena kuaku sebekal tanya akin tining Allah Subhanahu wa taala awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Pertama kali saya tanya akinna saya hukukillah saya berkaitan hak-hak Gusti Allah engki baneka salat 5 waktu. Ha salat 5 waktu ni kemun bagus kebeban nurut bagus. Adapun saya berkaitan kelaban hukukul adami saya berkaitan kelaban anak komponen Nabi Adam yakni pada manusia ad-dima. Menabi Gusti Allah ni ka salat saya tanya akin kada menabi urusan pada manusia ad-dima urusan dera. Senokol orang, semekili deren orang, walaupun secap-cap, neka kuaku seteti pertanyaan kada. Termuka pada selamat, amin. Termuka kau panjenengan teti orang-orang salia sujud dekat Gusti Allah. Cak sampai ngal bengal ningkal solat, cak sampai ngal bengal ningkal sujud dekat Gusti Allah. Cak apolong bi orang yang tak sujud dekat Gusti Allah. Cak santing bi orang-orang yang tak pernah solat. Engki karena ni bahaya. Kan apolongan ni kau panjenengan takut teti orang yang atos ateh. Kan apolong, kan nyebutnya mana orang yang tak pernah sujud ke Gusti Allah. Taksul gulub bidzikrihim. Bisa maatos ke ateh. Mun nyebutnya mana orang yang tak pernah sujud ke Gusti Allah. Sebaliknya mulai nyeretaki orang-orang sali solat 5 waktuna, sali sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Tuhyil gulub bidzikrihim bekal bisa maudi kate ate se atos se mate bisa odi ate kelaban put nyebut asmana orang-orang sesoleh amin Allahumma amin wallahu alam bisawab nyon sapora sebanyak sabita kaula pengajian engki menabi motor bereca-oca saya tapar juga muka bengkeli para ajunan nyon sapora sebanyak poron nyepora engki ki perkara panjenengan ngerasain gula catnya cat gula bebas beres sampean kita minta sepora kula lenya pora kade engki keng urusan otang lain Pak
Urusan otang nyaur kudu nyaur mun urusan otang. Seporo sebanyak matur muga dadi ilmu sing manfaat. Amin Allahumma amin. Dadi malam mangken penutupan matur muga